Ti surat ngentay itkan biyagi ta ket naggapoy ti pagayam tayo ani Olivia ti probinsya ti Pangasinan. May saak nga ina at daanak iti talo nga anak. Ngem kastaw na'y aliday ko ita. Kasti man nga rod salaysayag ti amin. Bueno, papagayam, intay denggan ti pakasaritan ti pagayam tayo ani Olivia. Apay kastoy ikan ti asawa. Di mo't sumangsamputan. Nagsukat pa yan itisim na. Iso ajak makontak ti cellphone na. Olivia. Madanag hanak nanang. Saan mo na sumangsangpat ti asawa? Anya nga't ang tinapasamag kan kwa na. Apay adi mo tan sumangpat. 2 bulan nan itinapan na nagtrabahuan. Huwag nga rod anak ko. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Huwag nga rod iso ang madandanagan akon. Ikarkararag mo. As apay lakuma. Tawan ti dakes anapasamak kan kwa na. Bayam. Tulungan ka amang ikararag iti dayta. Nanang, apay adimot tan sumangsangpot ni tatang. Mailiw kamin kadagiti kakabsat ko. Wen nga rod anak ko. Agawid pa nga ni tatang. Wen anak. Di ka agtanag. Taagawid to matlaang ni tatang yu. Mailiw kamin kin ni tatang, nanang. Agawid ko man. Kasano nga rod itan dayta dina? Kastalatan ti kapsat mo? Kinasaritak idaadwa iti babae na. Ngam talaga natangkan ti ulo da. Nang runa tay babae, natangig launay. Ako namlano adda maikarkarit na. Huwag nga rod. Ay, talaga nga awan konsensyada. Ay, dandanik latong paan ida. Lupay kasta, di mo liwayan ti mang bagpagay ti kapsat mo dina. Tabarang makamiris mo't lang. Kat sublian nan ti pamilya na. Jerome, sweetheart. Diyak kaya't magsubli kay ti pamilyam. Wen, saan to ang mapasamak dayta? Tano aramidam dayta. Ipatay ko lang kiti. Kan may sa, diyak itulok magsubli kay ti pamilyam. Saan nga rod ang mapasamak dayta, sweetheart? Nasaya at nga rod no kasta. Kaya't ko nga amin amat gatam. Itad mo kanya. Tasyak itan ti asawam. Wen, di mo pagdanagan dayta. Kompleto titad mo kanya asweldom. Pulos adi mo kisayan. Wen, di kagdanag. Aramidag amin na pagayatan. Agyaman naknarad na kasta, Jerome. Sapay la kumatag na nayon ti panagkin na awatan ta. Mabitlaan, ngumayan! Di na, ipag. Oh, Olivia! Sigamat gayam! Oh my God, sumra ka. Agyaman hag. Agtugaw ka, Olivia. Nabannog kan sa iti panagbiyahem Kan amok mabisin ka. Iso nga idasaran ka. Agyaman nakitimpakan mo kanyak ipag Si Kamat, kaskalasab sa bali. Oh, kumusta kayon kadagiti ubing? Nasayat mo tagiti anak ko. Dahil talang takanayon da sa pulen ti amada. Nang runa launay ti buridak mi. Olivia. Di kay ko maaglibak kanyak. Amok. Amo yu itano sa dino ti ayan ni Jerome. Pangaasiyo, tay bagayo ko makanyak. Olivia. Kasyan na ko maipag. Ibagam ti pudno. Amom ka di ti ayan ti asawak. Nabayagan na sana si Mangpet. Kwa. Ibagakan ka ti pudno. Ti asawam, kat adda ije balay ti babae na. Anya, balay ti babae na.
Ada babae na. Wan, Olivia. Agdenten nada ita iti babae na. Oh. Jak amo no anya tinaknakan ni Jerome. Taapay akasta ti inaramid na. Olivia, jak kanunungan ti inaramid ti kabsat ko. Apay anaramid na ti kastoy. Apay. Oh, si kamat gayam, Jerome. Umunag ka, taada kayat na makisarita kan ka. Nasaya, taimay ka. Asino? Basta umunag ka. Asino ti kunam akayat na makisarita kanyak manang Ophelia? Ti asawam. Agyaman ak taimay ka. Agsarita ta itinalapat, Jerome. Anya ter aramidem diti balay damanang ko. Siyak ti rumbang agdamagkan ka. Anya tinagkurangagkan ka kas asawa. Apay nga insukat na kami a pamilya. Oo, sige. Agsarsarita kayo. Tainak mangisagana iti taraon. Kanayon nga agdamag dagiti anak mo. No apay adi ka sumangsangpat. Kailiw ta kan, Jerome. Anyan dahito ngay naramid mo. Daytoy gayam tiga po ng inawagan nak ni manang Ophelia. At dakamot gayam nito'y. Apay, anya tinagkurangan mi kad ka pamilyam. Binaybayan na kami. Ultimo sweldom, binukudamon. Di mo pa'y panunutin apaw itan dagiti anak mo. Di mo pang panunutin numang mga dapayuin sa anen. Di tala babae mo ti importante kan ka. Adto'y ti sangaribo. Alam dito'y. Agpanunot ka kumaanay bag. Kasyam dagiti anak ta. Tila unay buridag. Kanayon nakaasapulan, Jerome. Iso nga agawid ka kuman. Pimanawan ti asawam, Jerome. Ay, di ka kadimasyan kan ko, na? Pinagpili na ka. Ngam ti babaim latta ti pinilim. Apay, anya ti adda iti babaim nga awan iti asawam? Napintas ti asawam, Jerome. Nasingpat pa'y. Manang. Awan ti nasaya at amaganab mo iti babaim. Amangan pa'y kit din bukodan na ti kwartam, kat awanan ti agpaikan ka. Wenno agpaay iti pamilyam. Amangan no sikapayan ti mangserserbikan kwa na. Ilutwam, ilabaam, kinigawam iti kanan na. Kwa manang. Naimbag kumamat no nanakam jay babaim. Ngamsan mat, tanatangig pa'y. Kunam na da pagkarit na. Jerome, denggan nak amanang mo. Sinaamon ti babaim. Kat agsublikan iti pamilyam. Adayo ang naragragsak ka no ti pamilyam ti kadennam. Kwa manang. Dakas ti inaramid mo. Saan apagayatan ti Diyos ti kastang aramidam, Jerome? Talaga gayam nga awan bain ti asawa mo, Olivia. Sanlangan nga pakita dito itamangan numawasay ko. Tatang. Sobra ka mat nga agsarsarita lakay. Anya mawasay nga ibagbagam. Apay, kriminal kaya ta aramidam dayta. Agburburak ti darak iti daydi amanugang ta. Ay, anya nga ron ti mabalintayaw. Kat napatpatagan kan kwa na ti babae na ngam ti pamilyana. Nanang, tatang, nagsakit tinakam ko. Awan mo ka nagbasulak kan kwa na. Tapay akasto'y tinaramid na. Awan kit dinakam di asawa ma. Talaga awas sa ayik nung makitak da ijay. Di uray man iso ti pakaibaludak. Sumardeng ka man lakay. Inuan niya la di tanti sa asawa mo.
Jak ibabawi timbaga. Talaga awasayik no makita. Kita agmantilaing dayta babaero. Sweetheart, impawit ko iti kabsat ko di intad mo akwarta, Namin, pag matrikula na, isong awan apulos tinatda kanya. Awanan ti makan dito'y balay. Awan aminan. Sige, bayan. Tamang iremedyo ak. Agyaman ak iti kinaimbag mo kanya, sweetheart. Naragsak ka di asyakon ti kadandan na? Oo, sweetheart. Agyaman ak. Umikan ta maturog na. Rabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Rumarak pa'y. Inak dita parangan. Kaya't ko pa'y tagpalamis. Mariribukan ti panunat ko. Jakam mo na niya ti surotak. Pudnoan na ragsakak no ni Susan ti kaduak. Ngam, kanayo nakmatama kon konsensya. Malaglagip ko dagit anak ko. Anya nga tangag pa iso taramidag. Oh, Brad. Adda ka mat dito'y parangan. Naunag ti pampanunutam, rimuarak di tabalay mi, ta humayak agpariir dito'y parangan. Ngem, adda ka mat gayam dito'y pare. Wan pare, sa anak mo't yamin na makaturog. Iso, rimuarak lang yan. Damag kong adda ka no gayam pamilyam, pare. Owen. Adda. Amuklatan nga iso ti pampanunutan. Owen. Puddo day ta pare. Nariribok ti panunot ko ita. Among pare, kastak mat idi. Adday di babaik. Naragsakak iti den nana. Ngam ti dakas. Alaan namat amin namat gadak. Ken di napay kaya tapaw itak ti pamilyak. Sakti tagaluto, tagalaba, ken tagainaw. Ken amin na natrabaho iti uneg ti balay. Aramidak amin, tapno lang naragsak ti babaik. Ngam, dimtang ti kanito anak ka amirisak. Dakkel gayam abiddot ti naramid ko. Nalagip ko ti pamilyak. Nga amangan no sandan amang mangan. Nga amangan no anyamatan ti mapaspasamak da. Pinanawak ti babaik, ket sinublyak ti pamilyak. Kasta ka di pare? Wen pare, ket ti maibagakan ka, subliamon ti pamilyam. Awan ti maganab mo kini Susan nakarubak. Kasam dagiti anak mo pare. Agragragsak kang agpaiso ditoy. Ngem, di mo ammo, no anyamot nanti kasasad ti pamilyam ita. Pare. Agawid kakit din pare. Napatpatag ko mati pamilyam ngam ti babaim. Awan tinasaya at amay paaikan ka ni Susan pare. Managing bubukod day ta babae. Bagi na lati pampanunutan na. Pare, kasyam ko mati pamilyam. Jerome. Olivia. Pakawanan na kasawak. Agsubliak kada kayo. Kat sapay ko mapakawanak. Jerome. Olivia. Pakawanan na. Pinanawag ti babaik. Tasublian kayo a pamilya. Olivia. Maawat dak kadipay. Kailiw kong dagit anak ta. Owen, Jerome.
Agyaman na kanakaamiris kamutlaang. Agyaman na. Nagsubli ti asawak kada kami pamilyana ket pulos adinan sinublian ti babae na Mr. Ita, naragsak kami manen asa nga pamilya. Ti surat ngentay ikan biyag ita ket naggapoy ti pagayam tayo ani Rachel ti siyudad ti Baguio. Nagsuratak ta kayat ko man napaidrama ti pakasaritaan ti gayem ko ani Lorraine. Nabayag a panawan nga inliwliwag na ti saem agapuanan ti immuna nga ayat na. Rachel, awan ka di pa'y ni Brian. Awan pa'y nga rod. Okay na ta. Itay pa'y nga urayag ti awag na. Ngam di matla umawagan mo umay, wano saan. Inkari na nga umay ita ang kasangay ko. Adala siguro nakataktakan na. Urayan mo na. Anya ti orasan. Diyak mabalin arugyan ti party no awan pa'y. Alaga, urayan ta nga rod, Taning ka rin na lakit ding umay. Urayan tayo. Amom, Rachel. Kaslad dadakas nga parparik na kanya. Kumpor naman ng ti pampanunutem. Kasta ngamin ti marikrik na. Kasla madanaga na, kadyak amo. Ay na, kunak manan. Saan atila pampanunutem? Lorraine, apay adiyo pa'y lairo giti party. Kompletong samot tan, dagiti gagayim mo. Asino pa'y ayator urayin nyo? Ni Brian, Mama. Wan gagpaiso. Apay gawan pa'y ni Brian. Apay, anya ti kunanaya. Kunanamat nga umay, Mama. Inkarina dito kanya. Dalakat. Rugyan nyo latan, ta kumamakap to. Wan mat ngamin, Lorraine. Ang mga numatagtakan dagiti sa ngailin. Sa bagay. O, sige nga, Rod. Kakadwa. Sige. Mabalin tayo na arugyan ti party. Ngam sakbay nga agsasala tayo. Nasaysaya at namangan tayo pa'y. Sige, mga tayo pa'y na Rod. Happy birthday! Happy birthday! Thank you. O, ala, mangan tayo na Rodin. Okay! Rachel, Mama, ala, inkay magmangalan iti ka ninyo. Di ka madanagan. Urayan kan. Nala. Panawad kayo pa'y nga Rod nga agayam, ha? Ay, nakmanigay kusina. Sige lang, Mama. Oh, Rachel, talaga parparik na kanya. Lorraine, iwaksin man dito pang panunutan. Ala, umay kagit din, tadanggayan tadagiti gagayim mo amangan. Kumamakam tulat na ni Brian. Happy birthday ba na? Agyamanak iti dadarayo. Pakata kami Agyaman kami ba? Sige, pakata kami. Sige. Lorraine, abay nga tangagpaiso asaan yan may ni Brian. Diyak amo, Rachel. Nagsakit tinakam ko. Awan man la, pulos ti awag na, wano text na la kuman, no api asana nakaumay. Alakad urayan ta, Anya ta amom no umay mutlaan. Nasa apapay mat. Ti cellphone mo, agri-ring. Mabiit lang. Ni Brian ti mawawag. Hello? Lorraine, sa tingin tagtisan ko ayo umay ti kasangay mo. Tiyak kami kayat nga datang agsakit tinakam mo. Pakita pala. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Brian? Simangpat kami ng tinobya ka nagkapoy di Australia. Isuti anya tayo. Anya? Pagawalan na kuma, nasaysaya at lagang nalipatan ako. Nakastakmat ka. Saan apad na dito, Brian? Ibagam nga gang angaw ka lang. No, di ba paga? Ulit na. Pagawalan na. Bye. Hello? Brian! Hello! Tiawanan bain alalaki. Manangan lilaw. Awanan bain. Abay, anya tinapasamak. Si Mangpat ka nun tinubya na nagapoy di Australia.
Diyak laing pagarup nga damat gayam kayan ayat naan sa bali. Manangal lilaw alalaki. Manglilipot! Iha, mangan ka kumamat. Uray basit laeng. Diyak kaya timangan, mama. Ngam iha, ang mga nagsakit ka iti kastagar aramidem. Nasa isayaatan. Tapno mataya ko. Ha? Awan matlangan ti serserbi ti biyag ko. Oh, Tanapo ka kumat ti lalaki nga inay ayat ko unay. pangaasim, iha. Lipatem kumat ni Brian. Patyag nga dupay ti masara ka manasaysaya at gumiso. Napintas ka, iha. Adupay dita ti masara ka. Iso nga agpanunot ka kumaan na imbag. Naimbag mo oras yun, auntie. Oh, Rachel, iha. Si kamot gayam. Wala, umay ka. Umay ka. Agyaman na kanti. Ni Lorraine, auntie. Ay na, iha. Aday di silenda. Madanaganak nga ron, tapulo sa dina kayat timangan. Kaya't nakanun ti matay. Anya? Unay lakit din ni Lorraine. O sige, auntie. Inak man ni silad na. Sige, iha. Si kaman ti mga ayo iti gayim mo. Talaga amadanaga na kita raramidan na. Ti saan nan apan pandangan. Ay na, Lorraine. Saan mo kumadadaan ti bagim? Gapulag iti may sa lalaki ngawan kasaskan na. Nagsakit at talaga tinakam ko, Rachel. Nasakit. Diyak mo ti aramida. Lipatamon. Pati ka makasarak kanto iti nasaysaya at nga dayong iso. Diyak mo. Namabalin. Diyak pa'y kayatin ti agtrabaho. Kayat kang ti matay. Ay na, Lorraine. Saan ka kumamot ngagbalin amaag? Gapulagi ti awan kasaskan na alalaki. Nasakit din na namin na kanya. Nasakit. Awanan ti maramidang. Pagno, awanin ti maramidang. Ngam nagsam timpalakam na kanya. Nasaya at hindi at nasapsapaan amuam ti kinataon na. Mapampanunod ka pa'y kitin ti agibalas. Alala, Lorraine, agmauyong kansan. Uray anya pa'y tar aramidem. Awanan ti Serbina. Kaputa nagkalaysadan. May tangarot ka. Di man la pinanunot ni Brian nga aglading itak iti kastaunay. Gapo iti inaramid na. Di pa naman nilaw na kanya. Katgapo amin na ito iti babaeng inkalay sana. Isa tinangagang iti ragsak ko. Friend, awatom naman ti kinapudlo. Asaan ada kayo ti pare ti tunggal maysa. Talaga siguro aday tatigasat mo. Saan? Diyak maawat ti kastoy agasat ko. Diyak maawat. Masapol ang balsak ina. Masapol! Anya, kasta timbagana ken ka, iha. Wananti, nalaos ti sakit tinakom na itinapasamak. Diyos ko, ang mga nanyakit di ti mapanunot ti anak kong aramiden. Sana rumbang amaliwayan ang mabagbagaan, anti. Day tama ta kanayon tar aramidag, iha. Timang bagbagaken kwa na. Saan ang mapukaw ti pungtot kan sakit tinakam iti kaunggan na, anti. Takasanukat agpupupok matlatan. Di namot kayatan tagtrabaho. Tapno may liwliwag na kumati amin. Wan garod, iha. Sabagay, mawatak dyan ako. Da talaga narigat ti manglipat. Ngamrumbang laang alipatan na kuman ni Brian. Gaputa awanan ti maaramidan na. Anya ti kunam, iha? Agbakasyon ka? Kuma, mama. Sa dinungarod ti kayat mo apapanan? Ija Pangasinan, mama. Ija ayan ta uncle. Ha? Ijay lugar da Brian? Wan, mama. Lorraine, iha. Apay nga ijay pa iti pagbakasyonam. Nagatuman ti sa balya papanam. Ijay ti kayat ko apapanan, mama. Iha,
Nuanyaman ti pampanunutem nga ramidan. Pangaasim tadi mo nituloy. Lipatem ko man ni Brian. Gaputa linipat na kamutan. Adan sungsungbatan na itibiyag. Apay no, pakawanan laangin iha. Tanasay-saya at pay. Pakawanan? Jak mo, mama. Ngam, panakunat. Jak tumapakawan iti inaramid na kanyak. Pinangnamnamanak. Kalpasan na. Mangikalay sa iti sabali. Lorraine. Iso anak ikadeng akon. Masapol ang maibalas ko't inaramid na kanyak. Inkarip iti bagik abalsak ni Brian. Uray anya ti mapaspasamak. No kastanti, talaga patuluyan na ti kunana apa ng balas ka ni Brian? Kasta ti kunana iha. Iso ano mabalin, surutem kumay ti panagbakasyon na di Pangasinan. Diyak kaya't amay sagmak ti gayim mo. Alanti, no day tati kunayo aramidag. Bayan niyo tamang i-file kiti live ko. Tapno kadwaek ni Lorraine iti panagbakasyon na. Agyaman ang iha. Talaga, napudnog agayim ti anak ko. Wan, auntie. Gaputem bilang kun kaskabsat ni Lorraine. Katkas kada kayo. Jakmat ipalubos amay sagmak. Ala, no kayat mo ti sumurot iti panagbakasyon ko? Saan ka alapdan, Rachel? Nasaya at mat tapnada kadwa. Wan, Lorraine. Ngamin, nagpakpakaasi ni mamam akuyugan kay ti panagbakasyon mo. Gaputan no mabalin. Di na kahit amay sagmak ka na nyaman ti pampanunutem. Hustuan. Jak kayatin adang ganti bagam. No kayat mo ti sumurot iti panagbakasyon ko. Inga irbuatan dagiti kasapulam. Tainton bigat matlaan. Agbiyahitan. Nasaya ata nagbakasyon kayo dito'y Pangasinan, iha. Nabayagan tayo di naudi ayo may mo dito'y. Mailiw kami matenken ka. Kastamat kanyak, Uncle. Iso ana panunot ko ti umay sumarungkar kada kayo. Nasaya at unay, iha. Mala, kaya ginanan. Huston to, makaluton ni Felisa. Mangal daw tayon taon. Owen, Uncle. Tainton malmalam. Income to kan Rachel ijaili. Agpasyar kami to. Ay katuwan, iha. Agpasyar kayo, tapno at dagong ko na nagbakasyon kayo. Rachel, man ti papananta? Gumatang ka iti shorts kan t-shirt. Ay, nagdagaang dito eh. Wan nga, Rod. Ala, umay ka. Mapanta iti ayan ti pagtagilakwan ti short pants. Ay na, nagadun ti nagbaliwan na dito eh. Saan pa'y akastoy ti kinapintas na itinao di ayo umay ko. Rachel, makita mo dagi dyan magmag na iti day dyan apanta. Sa dino? Ni Brian. Ada kadwa na ang masikog. Nagsuwit ta. Dahil ta siguro ti asawa na. Nasakit, Rachel. Diyak kabaulan akit kitahan ti kinaraksak ta. Kasla madurog to'y pusok. Nang sakit. Ala, umay kang tagawitan. Umay kang Lorraine. Lorraine, umay kang tanakaluto ni Nana Felisa. Lorraine! Diyos ko, iniwan na ti pulso na. Tulungan dag! Ni Lorraine! Tulungan dag! Kumusta ti pasyente, doktor? Awanin ti rumba nga pagdanagam. Naispalin ti pasyente. Nagyaman na, Diyos ko. Unay lakit di ngaminan, tigayim ko. Apay, anya ngamin ti parikot ti gayem mo. Apay aginandat na akatalan ti biyag na. Gapukin ayat, doktor. Inalilaw ngamin ti kayan ayat na. Kasta ka di. Sa bagay, kaadwan na kadagiti kakasta kaso, kat pan nakapaay kanayat. Kasano ngamin, Dok? Nalabas mo, tinaramid ti kayan ayat na? Agayan ayat da pay laeng, ngam nakikalaysan iti sabali.
Anya? Dr. Cruz? Isyak na rod. Flowers for you. Anya ti gagaram? Kan kasano ana amom ti balay mi diti bagyo? Amom, Lorraine, no napatag ti may sa tao. Aramidin na ti amin. Anya? O nya, di nagkadipastrakan? O sige, sumra ka. Thank you, Lorraine. Agyaman at. No kasta iha, agdatdaton ni Dr. Cruz ken ka? Wan, mama. Sabagay, saan ako na mas daaw iha? Ngamin, napintas ka. Kat no bilang takludam, awan tidakas na. Saan kabut nga langanin ken kwa na? Gaputa, professional ka man. Mama. Wan iha, kat no mariknam ngay ayatem, apikid din na di mo aklunin ta ayat na. Nasaysaya at amakiayan-ayat kan. Iti kasta, malipatam mo ni Brian. Kat no anya ti kunam di, agkalaysa kayon adagos. Anya? Kaguram ka di pa ni Brian? Kasano ti pa nakaamom iti maipapan ka ni Brian? Iti pan naka-hospital mo iti. Nagsarasarita kami kin ni Rachel. Kat naipagana ti amin, may papankan ka. Anya? Ngam di ka matinagan. Urayan niya pa'y tigapuna. Awan ti parikot kanyak. Tinapatag kat ti marikrik nagparagan ka. Ay-ayatan ka unay-unay, Lorraine. Nakasagana ag amang ikalaysakan ka. Apaman niya klunem tayat ko. Gaputa. Mariknak nga ay-ayatan ka mat. Sige. Aklunak ti ayat mo, Jeffrey. Oh, agyamanak, Lorraine. Agyamanak. Juan, aklunin ka, gaputa ay ayatan ka. Saan kat aga po iti sakit tinakam ko ka ni Brian? Napunasan ti sakit tinakam ko kadakwada. Saan arumbang abalsak ita? Gaputa awan matlaang serserbiti amin no aramitat dayta. Agbaso laklaan. Husto ka. Kat agyaman nagtanamiris mo ta kita. Juan Jeffrey. No iti, Juan. Talaga ang sakit tinapasamak. Ngam iti isasangbay mo iti piyak ko. Ininot anapukaw ti sakit. Aging ga anapunasan anaming pinsan. Sika tiga po na. Agsipot ta ay ayatan ka. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Lorraine. Kaya't ko, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Gapu iti sasangbay ni Jeff iti biyag ti gayem ko, napunas ti sakit amarikrik-nana, agapwanan ti mananganlilaw nga ayat ni Brian, Mr. Lonely. Nagkalaysang rol da Lorraine kan Jeffrey. Ita, agdadagsenan ti gayem ko. Iti mabiit, ipas ngayon ti umuna abunga da. Kastan ket agyamanak iti panangidrama yo, iti pakasaritaan ti gayem ko. Iti pagayam yo nagsurat, Rachel, ti siyudad ti Baguio. Pagayam Rachel, pudnuan nasaktan ti gayem mo ani Lorraine. Gapu iti naramid ti imuna, anagbalin kaayan ayat na. Imbaglakit din, taad ti kas kani Jeffrey, ang mangay ayat kan kuana iti napudno. Parigagayan mi, mataginayon kuma, ti kinaragsakda. Bueno gagayem, inkay nangigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan ngayong patulon, ti pagayam tayo, ani Rachel, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikambiyag dagiti papagayam nyo iti radyo akas kada, Virgie Paclay, Jocelyn Oblero, Jonar Rebutaso, Isagani Bolyeser, kan tipagayam nyo, Roger Ramirez.
Inyornos para iti script ni Mary Jane Castro. Direksyon Roger Ramirez. Dear Mr. Lonely.